tendereza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matendo agabuli nsambo nga malungi merere atenga mayidufu nkakasalisa kukakasa yena nga kisinzira ilala kuntobo y'omwoyo gwange nakyatuza n'olulimi lwange nti gazira kisaana kusinzibwa mubiriwo illa Allah la maabuda bihaqqin siwa Allah ezirasinzibwa basinzibwa mu mazima tulaka Allah subhanahu wa ta'ala ebisinzibwa mu nsi bingi abantu besinza amasanamu abantu besinza amasabo abantu besinza emizimu abantu balina ebigali mu biibo abantu balina ebigali mu bitanda byaibwe walakin al-ma'buda bihaqqin huwa Allah subhanahu wa ta'ala wazira bila bigakanya bila tubigakanya kwa asinzibwa mu butufu alimulala yinga subhanahu wa ta'ala nakakasa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwidi wa Allah yulala yinga subhanahu wa ta'ala yamutusindikira nabi sallallahu alaihi wasallam atukobere almuhimma alkubra atutuseku amawulire agabei agokubanga tusinza Allah mulala yinga subhanahu wa ta'ala mulimu yakukola mu myaka 23 yabanga akumaze mission yabanga ewere twasigala kutukiriza byasomesa manyanga tubona kukobye nti wa kullu bid'atin dalala buli kizule mu dini kiba kyabuze olw'ensonga obuli kudalanda obwesigwa bwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oli kwante ekyo tiyatutuusa tubona iwe okyongeremu saba Allah subhanahu wa ta'ala mwiseko byengera abe n'emirembe gyaganda ne Madina alayhi salatu wassalam basahaba abamuyamba okutambuza da'wa kabakulemberwa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu nabi yakuba nti baada nabiyina wal mursalin ngotwere kuba nabi n'ababaka ezira kabiri muntu ajja kudda asinga Abubakar Siddiq bulungi mwaso Allah subhanahu wa ta'ala tasinga atya bulungi ngateni nabi sallallahu alaihi wasallam yagera ku arham ummati bi ummati Abubakar omuntu asinga kusasira kibina kyange nalowooza abantu bali babatya ab'ekibiina kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nekimulumya obwongo yalowooza balilungama batya kitegeeza nti yali anoonyereza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam obuufu bwe okulumirwa kuma eya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuwakanya abavuma basahaba ridwanullahi alaihim ajmain nali ku radio ndala nga bali kusoma football nibendi kusoma olwaleero luno olebo yali ajimaliriza mukudwe yasembayo yakwata Allahumma la'an sanamai Quraish wa ibnatayhima ay Allah kolimira amasanamu abiri agaba Quraish era ngategeza mu Bakari ni Umar wa ibnatayhima kolimira dibagala bayi babiri ngategeza mu Aisha muka Nabi alayhi salatu wassalam era ngategeza mu Hafsa era yino mchala Nabi alayhi salatu wassalam kwa ni wala wa Umar tuwakanya abantu bafanana ko tunabo abendooza ekyam ifo Busilamu kuba walala kukolera kunkola eyabatusooka abalongo besimye abali kutambulira kunkoleyo era asaba Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okusaasira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'asaasira ne basahaba ab'ebitiibwa asaasire basalafu salih abatukulembera mu bulongoofu era Allah asaasire na buli atambulira mu buufu bw'abantu abo okutuusiza irala olunaku olw'amazuku balamira kutya Allah walakad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah abebugembe n'emirirano na buli asalira muzigiti muno ekindeso okugwiganga kubalamira kutya Allah subhanahu wa ta'ala na kutawompenda yayimemukire kutya Allah subhanahu wa ta'ala kutawompenda abakyala bayipatire batya Allah subhanahu wa ta'ala kutawompenda abana bayipatire batya Allah subhanahu wa ta'ala then tuje mu community tusansanye kolera mu campaign Allah alimulala yeka subhanahu wa ta'ala some cheka ya Allah eriya gani mu surah Hujurat Allah ngalisi wat innamal mu'minuna ikhwatun aboluganda Allah tutegeza mu itekeri yakwat abayikiriza bona atekugwa baluganda Allahu akbar kigabo kizitetu aya akatone ino mukudachiko butono
tutwale ebitunga bisatu ku pointe. Pointe esooka nti Allah subhanahu wa ta'ala yayenda ummeno ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam an ja'alahum kullahum ikhwa. Yatufula twena ba umma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatufula nga tutego kuba aboluganda abaye situkobwire mu matugo eko yange olwalero luno evumire mu matugo kunu ibadallahi ikhwana nenda malobozi gani kogololero gawumire mu matugo all the time. Seka yatukoba kunu ibadallahi ikhwana tubabaidi ba Allah aboluganda olwensonga Allah ne yasimira ummeno ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam era yatukoba innamal mu'minuna ikhwa abayikiriza bona tutekukuba aboluganda. Nsaba eko evumire nga mumatugo bulido iwe bakyalabo abaanabo eko yange eno yenirinayo okuvuyiga ekindese kunu ibadallahi ikhwana mube abayidu ba Allah aboluganda abagemagana. Allah subhanahu wa ta'ala akubati law allafta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Senga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wagezako okwenda okugaita emitima gy'abantu ngaye method procedure yokozeisa mechanism yokozeisa yakuba ngowayireyo buli kiri ku nsi kuno okiyeyo fi sabili dhalik nti Allah nti ndikuwayo ebintu ebiri ku nsi byona aye nga nenda bana ababiri bagemagana ma annafta baina qulubihim tuwali kisobwere olwensonga nti kivawa Allah subhanahu osobola okuba n'omuntu ng'olikwenda amatira ensonga waayo ebiseera byona n'ebirowoozo omutima gwasibira lwaki tali kumanna kyendi kumukoba yako wimali yaduku mina najatu watadunani ila nari kusando yalilira kuna maziga mu'minu ali firaun ngaliko abantu bebana muikirize ayi ngati bali kuikiriza kati osobola kuwaye bikunsi ayi ngatosoboyire byona abantu bano bagemagani era buli omu wamuba ebyobugayiga byayenze ayi nga Allah tayenze bagemagani Allah ifabaikiriza yatifirirawo kasita mutawo okolagana nja kuba baluganda abakusooka abalongoofu nga ni pointi yange yokubiri abakusooka abalongoofu bategeera ensonga eyo bategeera oluganda olw'obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala lwe yatuteerawo bo balutegeera. Sahaba mulala bajja mu lutalo batuuka mu lutalo ng'oyenda okumanya nga bategeera oluganda lw'obusiraamu batuuka mu lutalo eno tayari mu kubo nga balwaine bakoye balikusansana ekigambo la ilaha illallah Muhammadu rasulullah kikutuuke kuniwe kuba fi sabili dhalika baayo binene nakurosingaku ku Red Sea okuva Esawaki Port Sudan okuja Ejidda nali nija Saudi Arabia kukola interviews University ya Madina nakosamei kwa by then I was in Sudan International University of Africa na kusoma degree ya somo. Emeri ya kurosingira wesawa 18 okuvesa waki okujja kujidda mtu sakiseera nebuuza basahaba ridwanullahi alayhim ajma'in bakozesa method ki bakozesa transport means ki okuva ku Asia okwida ku Africa mu Ethiopia kusansanya obusiramu n'okwewugama abantu balo kubachunya abali bali bachunya mu busiramu bakozesa transport means ngekaba kaatoka mutindika amala kubanga kibanga ifemeri yamala mu esawa 15 kusawa 18 bo akaatoka na katunage kasi amala kubanga yena au kafta ahadahu sengo mukuba kama mulala ngabali kulyato wala novuga eryato ngolina ka submarine yo kali wabaga no wakuba ya Jafar kiye kiri kukutwala kwa Afrika mada kana kwa oloza ansa kiyali kwa inahu ekiri kuntwala ku Afrika Islamu kimaiso tubanko bya abasoka balongo bategeera oluganda olw'Islamu fotopapuha balutamukola ijja kuleta example ibiri ekonje yo kuminjikweku bategeera oluganda luno nti lwa amaani era n'olubasomosa batwaliwa Allahu
subhanahu wa ta'ala omukubo afune notanga bali kutaka yafuna omukuba relative sibe yamuletera amaadi agokunywa bwamuletera amaadi yajja okulinga next to him nga waliwo kabiri ali omubi ennyo kusinga ye nga ye kabiri eno tebyewala yakuba tutwalira muganda wange oli ono yena mwamutuka kuyamala ali next to him nga yali mubi nnyo yena yakuba tutwalira munange oli oba oliawo naali omubi ennyo yajja okutuka kwole wahuwa yatanaffasu anfasahu al-akhira ng'ali kuyisa omuwuka gw'enkomerero asembayo yakuba ati ye bankobye okujja unagobererwa yaluka supiidi alina amaadi ali kugaleetera ono owokubiri kale asobole okutakiriza embeera n'obulamu bw'owokubiri yajja okutuukawo wahuwa yatanaffasu anfasahu al-akhira nga ye nali kuyisa ogw'enkomerero ya Rabbi nkole ntya kale kandireyo ewa relative wange yajja okumutuukako nga ye nali kuyisa gwa nkomerero Allahu akbar maadi wajalna min almai kulla shay'in hayy Allah yatamu maadi nga n'obulamu sahaba alina obulamu babuwe mwine n'olalumya obulamu babuwe mwine bona bayagala ni Allah nga buli omu yukthiru akhahu ala nafsi buli omu nga alikubona nga mwine eyagayo luganda luba lugiire wala kigambo maadi nanonta tikyamuzaano yakulumaku yanumaku tosobola kukooti wakiri okoti kantewo enkambi isatu aye ntafiire memale batwalire munambi obakiroba bensonga innama muminatu obategeera oluganda olusilaamu omukubo bwe basenguka bamuhajirine ne bayida emakka ne bayida Madina Nabi sallallahu alayhi wa sallam awwal ma bada bihi bana masjidahu sharif nomulimu gwesooka okukola ku ngabo mumwazima omuzikiti guno yaguzimba tumusabira Allah subhanahu wa ta'ala mu embeera yali obanga ali mulamu Allah amwongere obulungi amugabirire riziki nga tayidini yenva ng'aba yagololewa Allah musonyiye era musaasira asinzire tuli kusalira mu lwalimu nabbi nomulimu gwesooka okukola Madina omulimu ogwokuli akha baina almuminin walmuslimin yafuula aboluganda nga bayikiriza nti oli muganda wa mwini waire yovire Makka ono muganda waire avire Madina owe Madina yalina abakazi basatu yalina abakazi abasatu yatwala ku mwini eka yakuba ndina abakazi basatu iwe nabbi akufiire wa luganda lwange era oli muganda wange nenolondeku omukazi mulala mukuwe tebabawo inshallah ekyamaani oba kyakasoboka ndikuleeta ebintu bino nga ndikwenda mututolemu ekyokwega ekyamaadi kyakasoboka oba amaadi banywe kangumire enonta wulira nekyokubiri kyendezi mukazi yowagala nejambi akobye kuwulya bwakigambo yamwogera owagala yakoba ki wawagala jambi yakuyitaka kuibaale alikoba ki olwensonga nti alikujja kutempalinga with something which is vital in your life twekiriza aboluganda batusooka swali omukubo yaga ni mwine yatukukuma omukyala we wensonga ntibategera oluganda pointi yange eyokusatu nga nesembayo mukutuba esooka Allah subhanahu wa ta'ala alina ebintu byeyatuwa mukunsi ng'ali kusindika signals and indicators tubenga twegaita musigino zetu byesindika Allah subhanahu wa ta'ala kunsi yeru neobubonero bwetubonera kwidala Allah subhanahu wa ta'ala yatutera we abayikiriza abasiraamu kibla nga tuteka okulingirira mu kibla yena nga lingiramo wobe South Africa abe South Africa balinga eno olwensonga nti kibla ebe bali Itale bwoba America obugobanduba kibla ebali eno balinga eno aba South Africa twena aba America balinga wano bwoba East and the extreme East there Japan, Indonesia, Malaysia, Australia bo balinga eno bati nga bo bona kamere twena tulingirira ki tulingirira Kaaba ya Allah subhanahu wa ta'ala
abe South Africa balingeno, abe Russia, Mongolia, n'emiriraano Scandinavian countries dilingeno, America ndi whatever balinga wano, aba Japan n'emiriraano bona balingeno. Kiwe tuteekwa okuba kirala Allah yagisinga nga indicator tutegeere nti abayigiriza tuteekwa okuba kirala. Eri mukwano gwange ti Musiraamu. Obusiraamu ezira kitulobera kuba na mikwano nga ti Misiraamu munkotinge bulungi. Abangi olw'okuba olina ekirevuwaku za sunna, naamu sunna nungi. Era ofunamu empeera, niwo oba olamba era ofuna empeera. Ati sala yatafuna. Ati hadithi bwe bantu fasalaku Allah ajamubonereza. Ekirevu kirungi n'okukirekaku. Aye tikitegeeza nti niwo omulungi asingayo era abasigaire bali wansiwo. Asalaku ekirevu ayinza okuba nga akusinga mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Newambubaire kiragira kukisalaku kuba sunna. Nibo oba olambaire ofuna empeera eyo. Bavubuka mulekeko emirevu. Bazeyi banange lekaku oba bakuba ati watandika okukola mu kyuma kya bando no mata. Olese sabuni mu nviiri no mata. Ndikwenda mpeera wa Allah subhanahu. Ndini mukwano gwange ti Musiraamu. Yali ali kumvuga ku bodaboda nakuba nti ife tulingirira mu kibula nga tusaale n'omulingirira yakuba ati afe tuzirayo tulinga ife tuli free. Twendayo freedom, omukristaayo mulimu that freedom of worship. Wenendaga enjirinza banjirinza mu kabiyonjo, banjirinza mu luguudo, banjirinza solonga zindi kusabira munakuba namukotinga nti oke. Ekyokubiri, ife tulina wahdatu salaam, tulina ekiramusonga kirala. Nabuuza omukristaayo mwene kwanza mumulamusa mutya. Yakuba oseka toyidinga n'owonawona nakuba nti tiidi. Yakuba nti Mukama waffe Yesu yeebazibwe n'ekiramuzo kyaife munsi yonna. Namukuba nti namukizaako omukolo mmojo. Yaseka buseka yasimbula boda yasamba yako. Ki bazira kiramuso. Abasiraamu Allah akuterawo ekiramuso nga kirala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'omuchina kyawulira, n'omurasha kyawulira. Mu Bayibuli mulimu nti ndibafuulira olulimi lumu amawanga gonna mugala nsinzizanga. Lulimi ki? Tilalalabalalalalala elebelelelala yono olulimi kibanaife kimutegerekeka. Kimuligezaako ki? Tukwenda kuinterpretinga kana kali mu Bayibuli akawa ndibafuulira olulimi lumu amawanga gonna mugala nsinzizanga. Nebyo palalala lulimi ki? Kirwidi aye kitwale nti tulikwenda kutukiriza kiri. Bibalemye Bayibuli yayogera ku Busiraamu na unity. Busiraamu yebiteekera okubaako n'enteekateeka Busiraamu yebiteekera okubaako. Naam, wahdatu salaam. Salaamu tulina ndala ekitwawula ki? Nga salaamu eyo tuli kuwangala nayo ku nsi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Emirembe gibe kuli mwena, gibe erimba mwena mwena. Oba mwana muto, oba mukulu, oba muzeeyi, oba muki. Salaamu eyo tuli kuwangala nayo ku nsi. Lwaki tutuusa kuba emirembe era lwaki tuba nabawala. Tife twenka abalamu. Wazira ni kabuli yetuwoba tuba tukutayirayo tukakatibwaku ife okukusabira okutolera salaamu n'ensonga nti wairofuire okali muganda waife duweri etya assalamu alaikum ahla diyar min almuminina walmuslimina wa inna bikum insha allahu lahiqun. Salaamu mirembe gibe kulimu abaganda alala no abalambale magombe betutasuubira nti mujja kwira ku nsi ya Allah subhanahu wa ta'ala ayiwanga alimu b'emirembe Allah abatayo emirembe. Takomaawo okumanya yajja wala salaamu Allah atukuba tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salaam. Olunaku natujja okwagala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Aluna mukyere n'ojja okwagala ni Ibrahim ibn Qadir fil firdawsi al-a'la insha Allah. Takunu tahiyyatuna ekiramuso kyaife kijja kuba assalamu alaikum wa rahmatullahi. Tahiyyatuhum Allah atumiza yakwati ekiramuso kyaiwe olunaku lwe bajja okwagala ni Allah salaamu mirembe. Mirembe kulikayo mu duniya mayengo nga gabaire mangi mu duniya. Salaamu mirembe mirembe mirembe. Allah ebibira byonna abitaawo kwenda abasiraamu tuba Luganda. Kyensembyayo nakyo Allah biyataawo ng'ayenda tube ba Luganda ni wahdatu tawajjuh twena twolekerawo Allah subhanahu wa ta'ala. Buli ali kyali kukola ayolekera wani wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada tujikola kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nia tujikola kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alikuwayo sadaka, alikuwayo
tubalina n'omusaada egangere nga timusiramu ayi nga buli lwakutaano era kugino ndowooza yafa nga buli lwakutaano aidawa aida ku masjid aye nga buli omubuuza John ki ekabali batya abalungi embeera ereeta embeera mbi ayebyeyo niwojaga zirasobola kugwa ndikuidaga niye mwe baganda bange yena ngaatota baganda bange abasiraamu nga were kiri musiraamu aye mwe mwidinga ni muganda wenyu mubuntu insaniya humanity mumpe ku kasente era nga bamusolokeza akasente kamitwalo ng'ebiri bamuwa omugabo gwe yajeeka yali akwemu ekinamba program ni budget ati budget ingira wakaka bwana ira ku basiraamu mubaire ki abaye Allah tawe tube ba Luganda ekikwawukane ni Luganda wo ki wallahi yina mtola ku salam man ant ni wani alitola ku bantu salam man ant ozito wati masuka Allah subhanahu wa ta'ala witi imeka dosa ile ngantu chati nga kufuati hayo obolo bantu olukwaye to wangu wa amani tuli ba Luganda olwenso Allah subhanahu wa ta'ala yatutawo kunsikulu ngayenda tube ba Luganda ifa abasiraamu ate Oluganda olwo tulubitamu okubanga tutuukiriza bingi muno mu muzigiti twayamba bana ifa bateesobola twakola ki byonna bino tubitaawo lwakwenda kutuuka wa Allah subhanahu wa ta'ala nga tuli abantu Allah basiimye aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu yaghfir lakum wa tubu ilayhi yaqbal tawbatakum alhamdulillah ala ihsanihi wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani ashhadu an la ilaha illa Allah وحده لا شريك له وتعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه واخوانه سيدنا الله سبحانه وتعالى kwaka kasanga nasinzima mubiri wo wa mazima obudulizi tubuwa kwa obudulizi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwidi wa Allah era mwakawe Allah yamutuma mwidi okutukobera ebitufu ebyerere ebiyo omulimo yakumaliriza twetagayo ekintu kyona kyona kitali nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakasa saba Allah miseko byegera bine basahaba n'abatambulira mu kufu abantu abo bakoma kuba mazukira kutuba yebetambulira ku Luganda olw'Obusiraamu nga n'obimu kubitutuukiriza ne tubabayikiriza abatuufu kugaita Luganda olwo tuvuga Nabi sallallahu alaihi wasallam yaziiza okukutula osalaamu n'otalamusa mwine okumalena kwisatu wenda kukunga Luganda Nabi sallallahu alayhi wasallam yakoba nti mazala akhi Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu Jibril yaidanganga nkuba muna bisabulunyo omuliraano naloza nati banankuba aye jo kwira ko jakunko bantu omuliraano kuna kusika mu mali aye ki kwenda bantu abangali mu idembe naye kutya omuliraano oyo nga musiraamu kati baba musiraamu kabi kibitirira ino right side bibitirira ino kwiwe kubago bitukiriza byona kwenda kuwangala mumpangala enungi kuno kunsi Allah subhanahu wa ta'ala tuwemu empera kuyunga Oluganda kuba manyanga mu kukola mukuba Oluganda tulina okuyunga enganda daife bangi mukutwirawo enganda naddala enganda Oluganda lw'Abasiraamu yunga Oluganda olwo lumerere irala waiyeti basiraamu okakasibwa okuba nga oyunga Oluganda lwaife وإن جاهداك على تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا الله يقول لك فزايلا بي تنيه وانا تي الاسلام نبا بانا bakukaka okuja mu masabo otajja mu mizimu otasamira obengo sinza Allah yeka wabula sahibuhuma fi dunya ma'rufa wabula tekwa baziriko okuba bisa bulungi babe nga bakumpi ino niwe musade mulala ona ekizibu ky'empuku kubisa bulungi bazaire yatukanga balamba inatenga nateko bawe ekyokulya ng'abaana ekano mukyala tibali okutola ku banongo bali okutola ku mama ni baba balire yatukanga nga balamba eri yate okukonkona bameka otandikira yo mama oliyo baba aliyaye otandikira nino yategera oli yatuka yawulira nga balamba ire yaloba okusobola kukonkona bwe yalipotinga statement enakuba Allah ya Allah bali mumpuku ebale bizewo ya Allah bw'obonanga oba okidinga nakola omulimu ogwo kulwa kuyunga Luganda Allah wange era nga nkikola ku lulwo twigulirewo ekizibu kino ekyempuku eibale liveewo eibale yaje yalisindika kukusindika yasesetuka olwe statement emuvire mu nganzi tolime y'okuyunga Oluganda abaye tuyunga enganda nga waire wazira benefits era kyona kiwonya musaade mulala mwamwena abali mumpuku
nganda omugala yekombeire wa baba we muto endala yagwa nga basemuka bavaako no yekane yasigala kuyaga igala ono bala basemuka abamu omugala basindika muwala waibwe je yegundi atuwe kumere yatuka yayandula ensonga oli amukwatemere aye ntindukira endagano eri mwajimenya masemuka n'okusemuka yidukira baja mu kisenge nti nzira kyakukola ndikwenda kutwalira abantu mmere olwatuka mu kisenge yakuba tutasimulula mpeta oba wakumpa mmere mpa oli kuyunga luganda utasimulula mpeta bigairi haki yanga Allah subhanahu wa ta'ala tatikuwa yamuleka yamuwa n'emmere kyayagolola kuyunga luganda nga waire muzira benefits giri dobunayo uganda abaye tuyunga enganda oyo yene bwe yasaba Allah subhanahu wa ta'ala empuku n'aje n'asirika kuibaala empuku yaibuka ayengera sikiri omuntu ali kusobola kubitawo paka yasembayo yasaba empuku n'eigulawo lwamirimu byona iwe bikola lyebyo oyunga lyoluganda olwo olw'obusiraamu n'olweka nga mwino waabayingi okusaba ku sente kusanda mulala muganda we yadde yamukyalira nga alikolebwa just school fees mitwalo ndowooza 17 ya mutabani we yakwata mutabani we bamugobye yakosa akagamba mutabani we ng'alikwenda kumusika ona aidukira oluganda aye nga tinamuzaala nga nga tinamuzaala ye namuzaalayo olwokuba nti oli mutowe ono ni mukulu wazaala omwana ono yakakaanako bakagobye omusanda tiyamuwa sente era just instead yamukoba okukwata efuso y'olukubona leero tekaleeta sente gala mayumba 2 gona tigakaleeta kasente bulungi ate nabaire naakatwala abangezeena mu yunivasite esente damukoire kutwala 17 omusanda yafumawo yagema ekikapu kye yakirekeza yayolekera omukyalo otambuza dua omusaadde ono yasimbuka ng'ali kusaba dua ki okusabira omusaadde ono alemerera okugaita oluganda yali ali kusaba dua nti Allah mwongera kadani edua eyinza okuba nga yali nkambwe era niye buli ero omusaadde ayinza okuba nga yafafaagana ebintu byonna byafafaagana abaaye tuyunga oluganda ate omuntu omutegeevu tindi lwaki wali ebisiizo otyo n'otaga muganda wo kwebyo Allah byeyakuwa mu ngeri y'okuyunga oluganda ze kuba toyinza okuba nga oli kw'amajiini gyabakusomerere oterere tuyunga oluganda nga tunoonyamu asiimisa Allah subhanahu wa ta'ala both oluganda olw'obusiraamu kuba lugwino luganda lwandikiriza abatulwanisa bona buli atulwanisa lwako buli atulwanisa luganda olwo lwa busiraamu lwekayiwola lukutula n'abatutegeere lwaki abantu bali kulwanisa ero n'abatutegeere bali Allah subhanahu wa ta'ala yakuteerawo nga y'omuyigiriza mu kunsi okuba nga owangaliramu otambulira mu mpaka lwonayagane Allah subhanahu wa ta'ala khutba ebaire ku luganda lwa busiraamu n'oluganda lwaka tuyunga enganda ly'obusiraamu muganda we abanga akuniiziiza mu busiraamu musoniye eduniya tulikuwemena ku ntono diki tugololerwa Allah subhanahu wa ta'ala ayi tuba besimu bajja okwagala ni Allah subhanahu wa ta'ala nga batukiriza oluganda olwo ndidi amakuli gabamu okunizaganya kubaawo aye mubyesonera n'okola ekyo Allah kyayenda iwe n'omutaako omukwano ne mujja mu maaso kumukwano ogwo ng'olikuyunga luganda ng'olonoonya mu mpeera Allah akuwa empeera n'oluganda olweyaka barelatives lwona lutyo ate lwo Allah subhanahu wa ta'ala kaye yaluwa empiza eyindi nti bw'oyenda Allah akwongere ku maali bw'oyenda Allah akwongereyo obuwangazi bwo ate nga tufuluma munda ya bamama baife nga ebyo tibyongezebwamu baba bamaze obigandiika aye oba okuyunga oluganda Allah asesetulamu obuwangazi bwo bali wakuwangala myaka nkaaga yakutwala ku 93 yakongera mu myaka 63 maji kuyunga luganda kawetuzira sente bw'obanga oli mwavu ngaye oli kuyunga oluganda Allah subhanahu wa ta'ala asesetula kunfunayo nga wali wakufuna katono aye Allah yakisesetula yakyongerayo olw'okuyunga oluganda tuyunga enganda eyibyedo nedindeesa olwaleno okubakobera oluganda olw'obusiraamu tuyunga n'oluganda lwabalelatives baife masikini bali ebenda services life batuuseeku tononya kusimisa bo bonka tononya kusimisa bo wabula tononya kusimisa Allah subhanahu wa ta'ala yekulagira aje kukuwamu empeera وصلوا وسلموا على البشير النذير وقد امركم الله بذلك في كتابه ان يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاه واحده صلى الله عليه بها 10 اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الاربعه الخلفاء الائمه الخلفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه الكرام والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اعنا على تحقيق الاخوه الاسلاميه. اللهم اعنا على تحقيق الاخوه الاسلاميه وتثبيتها يا ارحم الراحمين. واعنا على صله الارحام يا كريم يا منان. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.